tun maya po Lengpui Airport chungchang kan khel le a IAF kuta hlan turin tuna hian thutluk na an lo siam fel ti ti der mai lo ni a ZPM sarkar lo din tir December ni som pali dai to khan Council of Ministers sukhom chuan zirchian na engma an nei main Lengpui Airport chu AI hne na hlan turin malak ani anga chutiang bokin ZMC po Central Sarkar kuta hlan turam malak ani yang ti Council of Ministers meeting akhan an pas ngal top mai kha ani a ti chuan January ni som paruk sang ni le som ni palia Chief Minister Delhi le Kolkata tlowa khami tum khan alo hoa chanchin bumi te ko ma chuta chuan chanchin bumi te ma AAI emo Adani Group kuta emo kan pedona hei hi Civil Aviation Ministry min buai pui dona atu hne na nge pezokila tha angti kan zir chiang dona Adani Group hei chuan kan hne na dio letter anron siak to a arang theyang berin hlang kan du ti chanchin bumi te ma apuang ane Lengpui Airport chungchang February ni som ni pali February sang ni le som ni palia working committee andin zuya atira Chief Minister berin AAI emo Adani Group emo kan pedon ati lain working committee chuan IAF Indian Air Force kuta hlan an lo rot fel tamau maya chu an lo pom fel ti der to ti na ani mi puiten ni china ka soi tho kan ai o kan pom plan reng thin NGO CC point sarkar malak na thom an riat tir khan nikum sang ni le som ni pali August ni kwa dai to khan Lengpui Airport chungchang a hian Mizoram kan thil nei lu em le nei chun Lengpui Airport hi Indian Air Force kuta hlan kan rem ti lo ti thu chwa an lo siam dai to a MNF party le Congress party te point kan du lo thu press conference te nein kan puang zar ngal bok ani heti lai hian ZPM sarkar hian ma alo la chun zom zel ti tun naya kan thre chun zom ta chawa October ni som paruk sang ni le som ni pali Council of Ministers ro rel kha puan zar ani mi alovani Council of Ministers meeting ro rel puan zar lo masak ber ani hial mai thei kei chuan ka khiat china Council of Ministers meeting rorel puanzar lo ani zet tlang ani ka khiat voi khatna ni khami tum khan working committee in Indian Air Force kuta hlan an rot na chu Council of Ministers khan alo pom fel der ni in tu nu hian kan thele nu no ta ani hetiang thilian thama hi chuan mi puite silfia chunga zau taka in ron khom na ni nge na chi ani lain tlom ngai pol an niemo party dang an niemo tu ma soipui an nei kan threlova atir phatatangin Lengpui Airport Indian Air Force kuta hlan tuma ZPM sarkar malak na hi alang tlang lova tuna hian draft memorandum of agreement tepo an lo sign fel vector ti tun nai maya TV talk so tangin mi puiten kan pheve ta chau ani tun ka chome thu khom Central Weme point Indian Air Force kuta Lengpui Airport lan andu lo tu hi an soi non le to boka political party rim nam lo mithanem ngai mithiam rual airport forum te indinin Mizoram tan ro aset poi mo tap Lengpui Airport Indian Air Force kuta hlan a him lo dan zong te anron aw chua pui tamek bok ani Lengpui Airport trim hi kan hruai tu masaten mathir thui tak nei chunga harsanatin reng pal tlanga an lo ti puitlin ani a atoi zong in soila history chu kan anga event chuan kan ria a atoi zong in soitaila Chief Minister lo ni to paliten harsanatin reng pal tlanga kut an lo thak to na ni Brigadier T Sailo Khan avei hle a pulal deng khan Lengpui Airport din ani theinan Central Sarkar ho tu te kha hlok na lova mason na Mizoram ta na athen tur en puya chutiang tura malak sak turin na takin Central Sarkar ho tu te alo kara
ti chuan pulal than hola huna sakzo ani a chumi nuwa puzoram thang huna hon alo ni ta toy zong in soila chutiang chuan kan thruai tu ma sa ten har sanatin reng pal tlangin an lo en kola ma chak biala airport thang duang le khwal zin lut le chuak punchak na ber tuna chuan alo ni ve ta hial ani sarkar ani emo wemen emo ko thran ani emo mizo te hi sul lo su ma sa tu te za thiam le ngai poimo thiam nam kan ni thina chu chu kan zo nun se moi po ani tuna zpm sarkarin lang tlang lo em maya lengpui airport the thang tuma ma alo lak thui to dan hi han en chuan kan mi zo nun phung pa ngai po hi akal hialin alanga ep tu party te thule la chu thu khana po enila kan thlom ngai polin telcom ngo coordination committee thule la po enga ma ngai lova nikum lama andu lo thuan lo puan zar lok dai to te po enga ma ngai lova Indian Air Force kuta hlan tura inrem na duan lo an lo sign fel vek to mai te hi sarkar ina thunei na mi puite min lek khum na lang sar tak tun ma la kheng ngai lo ani kan sarkar khon mek ro rel dan hi hriat thiam a har sa sumar sa na chuan lama tuna Indian Air Force te kuta hlan tura ma an lak mek lai hian chimlama green airport din chu council of ministers meeting thoin apom loya tin tuna hian IAF kuta hlan do dal tu te hian airport authority of India kuta hlan chu an do dal lo mai ni lovin tha anti zo vek ni in alanga MNF sarkar huna po khan indorna kal chho zel ani a pomton the in remna ero au man lo mai ani lengpui airport hi midang kuta hlan ani don chuan AI kuta hlan hi a himberin alanga atir phata po chief minister in nichina ka soika AI ni lo chon adani group a kan hla nang tia apuan lo vek lain zpm sarkarin AI kuta hlan tuma ma alo lak dan chin kan han hriat ero chuan a level alo niam em siani AI executive director level an bia a chu po chu video conferencing manga indoor na chau alo ni oma a ai level sang so ka indoor na alo reng lo ni in alanga prime minister emo civil aviation minister emo dor anilova september sani le som ni pathum atang khan civil aviation secretary mizopa IAS puvi volnam a omto nge a ani po hi biak po kan sarkar hen a bepop lo rim ti kan khachau ta zel ani ama in soidan chuan kan chief minister hi kan prime minister laka tatlum tak ani a ama tongkam ania ka soi chon hi PM point in mufawang o tia atha ani chudi lai chuan kan chief minister in prime minister nena lengpui airport chungchang airport authority of India nena Mizoram ina kan pom ve thei tur condition tha nei chung sia hlan adu thu prime minister asoi pui thom hi soirik awm mi alova awm je chu AI kuta hlok ton si a kan lengpui airport hlan tura in biak na political level a in biak na hi engma a omlo hrim ti tuna hian alo lang chiang ta em ani hen te an en hian council of minister ina thukhom ina Indian Air Force kuta hlan an tum thu an pom felna mipui nen a puanzar mialo ani laya Air Force kuta hlan tura hei chen kalpui aloni zel si dan te han en hian a phena engemo omani lo mo ti hiang hi ngaihdan om the angai thathlak lo le nge ani heti taka kan sarkar kalphung mu mal talo lutuk hi mipui ten an hriat angaya hei tuna hian aizol khopui laili mai atanga
Assam Rifles te son chua an harsat dan po mizo mi puiten kan humeka mana tangin kan beya MNF Ministry liam ta maya po khan Home Ministry sang ni le som pakua me kharal mange ya in son chuak turin thupe khau tak asiam ani kha thupe khau tak aron pe ani sang ni le som ni pathum Aprila zo kho sanga an mun tur te po Union Home Minister Amit San a hong fel vek to chuti chungin chuan lam an siam zela voin thlengin an la chuak tari lo ani ai zol kho puya pun khom na kan nei langsar ber sipai lam muang hi Assam Rifles tu hnuai omania du huna kan mang thelom kan ti takna a ai an kol tu Assam Rifles ten security thilawangin aman thei lo an ti chuan ti thei kan nei lo chu ani der zel tu na po hian Assam Rifles te chu sipai tak tak an la ni chi alo le nga la Assam Rifles te aya khirle zual dai tur Indian Air Force kuta Lengpui Airport hlan tum nakal mek hi atop thlenga do da langa ya tlomngai pol te malak na kalai me ka hi atop thlenga thop tur le an tha ti chak tur poin MNF party hi kanin san mar zel atula chumi tur po chuan kanin pe ani ti hi mi puiten min thret pui kandu ani ZPM sorkan noya kum khat le claim te hun kan man sung hian sorkarin athunei na mi puite min lekhum na atheng tam ta le a MNF party hi mi puite du dan ngai poimo thin le an thu soi ngai thathin kan ni a mi puite ngai zone party thunei na an pek le chap party ni tur poin tuna hun tha kan nei me ka hian siam that ngai lai piang te siam tha chungin ngor taka in buat saina huna i mang tang kai zelang u kalome